Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mana mangku? Mana budak? Siswanya mana? Duduk. Bu. Heru ya, mana? Roh, mana sih? Ada muridnya ada. Duduk belakang. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, yang kita sama-sama muliakan, bahwasanya kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kita baru saja menunaikan sholat maghrib dan sholat ba'diyah maghrib. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan membaca surat Yasin, doa selamatan dalam rangka, bagaimana kita tahu bahwa Jumat yang lalu ada keisengan kecil dari para siswa. Alhamdulillah mereka ingin hijrah ke arah hal-hal yang positif. Jadi ada 3 orang, alhamdulillah sudah ketemu kita semua dengan pengurus masjid. Malam hari ini kita untuk keselamatan kita semua, untuk kebaikan kita semua, untuk kemakmuran masjid kita, Masjid Baitur Rahman ini, alhamdulillah kita akan sama-sama nanti bacakan surat Yasin, doa, dan selesai doa nanti sedikit kita meminta hal-hal yang mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Ustadz Kuswara, pimpinan dari Dompet Du'afa di Kota Palembang. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk membawa berkah, minta berkah pada Allah Subhanahu wa taala, marilah pertemuan ini sama-sama kita awali dengan membaca surah Ummul Kitab, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk susunan acara yang membaca Yasin adalah Ustadz Umar Pausi Al-Palembani, dan doa nanti kita minta kepada Ustadz Kuswara, dilanjutkan dengan pesan-pesan, dan setelah sholat isya kita akan sama-sama ada rezeki untuk makan malam bersama. Demikianlah, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته إلى يوم القيامة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman beserta seluruh jajaran pengurus serta jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah, diberkahi hidupnya, hartanya, ilmunya, keluarganya, ibadahnya. Insya Allah semuanya husnul khatimah, masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita mengumpulkan kita pada suasana dan berbekal serta mendapatkan keimanan dan keislaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini sebetulnya hati saya ini sekedar ingin silaturahim dengan Pak Faisal. Pak Faisal ini guru saya ini. Ternyata sesudah nyampe sini diminta untuk menyampaikan sepatah dua kata. Ini sharing sedikit katanya. Sebetulnya grogi nih Pak Najib saya ini, menggarami lautan itu. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan kepada jamaah pada umumnya. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu telah mengingatkan kepada kita akan 4 pertanyaan yaumil hisab. Inilah 4 laporan pertanggungjawaban kita semua masing-masing secara langsung kepada Allah tanpa diwakilkan, apalagi bisa dikondisikan. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban wa Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba', an umurihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa an ilmihi madza amila fih. 4 pertanyaan yaumul hisab yang pertama ini ceritanya mau ujian. Tapi sebelum ujian soalnya sudah dibocorin sama Rasulullah. Enak enggak ujiannya? Mau ujian soalnya sudah dikasih tahu oleh Rasulullah, tetapi jawabnya tidak bisa dikarang-karang. Jawabnya sesuai dengan apa yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Pertanyaan yang pertama, an umurihi fima afnah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari tempat penghisabannya pada hari kiamat hatta yus'alu an arba', kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Umurnya dipakai untuk apa? Argumeter sudah berjalan sejak akil baligh sampai ajal menjemput, semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala penggunaannya. Apakah digunakan pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah atau sebaliknya. Tidak ada 1 detik pun dari umur yang telah kita lewati kecuali akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala penggunaannya. Tadi sudah diingatkan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yasin yang sama-sama kita hafal dan kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun.
Wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakishu fil khalq, kami kembalikan kepada awal penciptaan, dikembalikan ke awal penciptaan. Menurut para ahli tafsir maksudnya fisiknya lebih lemah, ingatannya lebih lemah dan berkurang. Yang dahulu badannya kuat, gagah perkasa, sekarang sudah mulai lemah, sakit-sakitan. Pendengarannya yang dulu melihat dengan tajam, walaupun objek dari kejauhan terlihat dengan jelas, sekarang ada orang di dekatnya terlihat remang-remang, samar-samar. Pendengarannya yang dahulu tajam mendengar, orang berbisik pun dia tahu apa yang dibicarakan. Sekarang orang berteriak di sampingnya, samar-samar terdengar. Ingatannya hafal, ingatannya mulai hilang satu persatu, sudah mulai lemah ingatan. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak berfikir? Allah ingatkan, 0 titik penciptaan, lahir ke dunia, tumbuh besar menjadi bayi, bayi menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi senior, menjadi orang tua, tua renta, jompo. Siklusnya, kurvanya kembali ke bawah menuju ke titik 0. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak berfikir menuju kepada titik awal penciptaan manusia, yaitu kematian. Bapak Ibu rahimakumullah, tetapi tidak sampai di situ. Diingatkan oleh Allah kembali, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami telah mencatat semua yang telah mereka lakukan. Wa atharahum, dan pengaruh-pengaruh, jejak positif yang mereka tinggalkan atau negatif yang mereka tinggalkan, semuanya dicatat fi imamin mubin, dalam catatan yang terang benderang, teliti, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya dalam catatan imamin mubin, catatan yang nyata, terang, jelas, transparan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini pertanyaan yang pertama, penghisaban di yaumil qiyamah, tentang penggunaan umur. Yang kedua, wa an jasadihi fi ma'ablah, jasadnya dipakai untuk apa? Apakah dipakai untuk perkara-perkara yang diridhai oleh Allah, atau sebaliknya? Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersaksi di hadapan Allah, tangan berbicara, kaki akan berbicara dipakai untuk melangkah kemana, tangan akan bersaksi dipakai untuk berbuat apa, telinga akan bersaksi dipakai untuk mendengar apa, mata akan bersaksi dipakai untuk melihat apa, termasuk pikiran dipakai untuk berpikir tentang apa. Yang tidak akan bersaksi adalah lidah, mulut, karena mulut dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lidah pandai bersilat lidah. Tetapi anggota tubuh yang lainnya akan bersaksi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang ketiga, di yaumil hisab adalah wa'an malihi min ainak tasabahu wa fi ma'anfaqah.
hartanya dari mana diperoleh, kemana dibelanjakan. Soal harta akan ditanya hulu dan hilirnya, sumbernya dari mana, kemana dibelanjakan. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang selamat saat yaumul hisab ini tentu mereka yang memastikan setiap 1 rupiah yang diperoleh hanya didapatkan dari sumber dan cara yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada 1 rupiah pun kecuali akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mana diperoleh, kemana dibelanjakan. Rasulullah SAW mengingatkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal am min halalin am min haram. Akan datang suatu masa, pada masa itu manusia tidak lagi peduli bagaimana cara mereka memperoleh harta, dengan cara yang halal maupun yang haram. Yang penting mobil mengkilat, rumah bertingkat, halal haram hantam. Naudzubillah min dzalik. Apakah kita sudah hidup di zaman yang diprediksi Rasulullah ini? Wallahu a'lam. Pertanyaan yang keempat terakhir, wa an ilmihi madza amila fihi. Ilmunya diamalkan untuk apa? Bapak Ibu rahimakumullah, yang masuk surga tidak harus jadi ustadz, jadi kiai, jadi ahli tafsir, ahli hadis. Ahli komputer bisa masuk surga dengan ilmunya. Ahli teknologi bisa masuk surga dengan ilmunya. Ahli manajemen bisa masuk surga dengan ilmunya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak semuanya ahli tafsir, tidak semuanya ahli ilmu agama dalam konteks secara spesifik. Ada memang ulamanya para sahabat, yaitu Ibnu Abbas. Tetapi ada sahabat yang ahlinya strategi pertahanan perang, kalau perang tidak pernah kalah, ahli militer, yaitu Khalid bin Walid. Ada sahabat yang ahlinya tulis menulis, administrasi, sehingga dia diamanai sebagai panitia jam'ul Quran, pengumpul naskah Al-Quran, yaitu Zaid bin Thabit. Ada yang ahli dalam ilmu-ilmu yang lainnya, mereka generasi terbaik dari umat ini, bahkan sebagian besar dari mereka mubasyirin bil jannah, sudah dikabarkan bakal masuk surga. Apa rahasianya? Salah satu rahasianya, mereka mengamalkan ilmu yang Allah karuniakan kepada mereka untuk meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membela dakwah Rasulullah, menebarkan kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ilmu yang kita miliki insya Allah bisa menjadi wasilah pemiliknya masuk surga insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu saya pribadi ketika membaca hadis ini berulang-ulang, rasanya ingin meneteskan air mata. Ingat dari umur yang sudah saya lalui, ingat akan jasad ini selama ini dipakai untuk apa, ingat akan ilmu ini selama ini dipakai, diniatkan untuk apa, ingat akan bagaimana cara saya memperoleh harta. Tentu hadis ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, khususnya diri saya pribadi al-faqir ilallah, agar senantiasa ingat akan ada yaumul hisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka membaca hadis ini tidak perlu kita bersedih, la tahzan. Seandainya saja apa yang sudah kita evaluasi dari perjalanan hidup kita ini banyak rapot merahnya,
tetapi pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala terbuka sangat lebar. Seandainya saja hambaku datang kepadaku, bersimpuh di hadapanku dengan membawa dosa beratnya seberat bola bumi, dosa yang sangat tinggi menumpuk setinggi langit yang 7. Dia bersimpuh di hadapanku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ghafartulah. Ini janji Allah kepada kita semuanya, la ghafartulah, pasti akan aku ampuni. Syaratnya yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'min rahimakumullah, mudah-mudahan yang kami sampaikan pertama menjadi pengingat bagi diri pribadi kami, juga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, istiqamah dalam keadaan tauhid, diampuni dosa-dosanya. Kemudian insya Allah kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya mudah-mudahan semuanya diringankan saat penghisaban amal, dan kita mudah-mudahan masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semuanya, dosa kedua orang tua kami baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dosa kakek nenek moyang kami, dosa pasangan serta anak cucu keturunan kami. Ya Allah, ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam surgamu dengan rahmatmu ya Allah, bersama orang tua kami yang kami sayangi, bersama kakek nenek moyang kami, bersama istri atau suami serta anak cucu keturunan kami ya Allah. Dengan rahmatmu masukkanlah kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, ringankanlah kami saat sakaratul maut, seringan rambut yang ditarik dari tumpukan tepung ya Allah. Bebaskanlah kami dari hisabmu ya Allah. Berikanlah kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Lindungilah kami dari kematian su'ul khatimah. Kami sadar kami banyak berbuat dosa dan maksiat yang tidak terkira ya Allah. Matikanlah kami saat kami sedang sujud kepadamu ya Allah. Matikanlah kami saat kami sedang zikir, wirid, salawat, membaca Al-Quran ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan istiqamah. Matikanlah kami di jalan tauhid ya Allah. Matikanlah kami dalam kebaikan ya Allah. Jangan engkau matikan kami saat kami sedang melakukan kelalaian, dosa atau maksiat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika nuqtala min tahtina. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa naqtarif ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk
wa nalahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan rangkaian tadi diawali dengan Yasin, ada sedikit tauziah dan juga doa penutup oleh Ustadz Kuswara. Mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti kita menunggu sholat Isya. Setelah Isya jangan dulu pulang karena ada makan bersama, makan nasi minyak, ayam kecap. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا اعتدلوا استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر أي يا موسى. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه
إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي ربنا يا معبد سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يؤافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات برحمتك أرحم الراحمين اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تمنى وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ما لا شاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان بعيدا فقرب وإن كان معسرا فيسر وإن كان حرما فطهر وإن كان قليلا فكثر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شرنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم